da svježa lepo karat. Ja tu nemam šanse pa je volim smarat. Volim dobacivat dok perem kola. Volim je zamišljat kako pere moja. Pere golfa, jamboli je čisti. Ispod sjedišta vadi tikete i viski. Pljesneve bureke kalaj od piva. Daj dvice riba zove svoga tipa. Da mi pomogne i stres me paljere pune. On me ne smije gledat pa ne u sebi kune. Ustu sam ga jači, veće glave i čune. On je toga svijesta dok mi pere gume. Ona briše menjač ispod oka me mjerka. Čelo ode na zahod, ona poče da tverka. Skida majicu, kažem dobro je neka. Evo Marka za tu doću opet do petka. Daj joj keš, jer njega si leš. Ti pukao si care, pa reci ako smiješ. Račun ti je prazan, život ti je treš. Debeli si minus, a ona traži keš. Odjeća obuća Nike, budi spreman. Jedna frizura, nema. Za drugarice kafa, znaj piće. Volim te viće. Nafurana kao da kerozi piša, na glasom se smije, neće da se stiša. Čelave trbolje, društvo joj čine, masni prstima joj diraju obline. Klasični ljudi, tijelo njeno krase, majmunske gubice, nepoznate rase. Da li revolucija ili evolucija? Klasične mrake, u očima i manke. Reality farme, klase i mekane, droge ih voze, tu nema nervoze. Samo brdo sisa, kuzova i bluda, praške u nosu, kića i šunda. Daj joj keš, jer njega si leš. Ti pukao si care, pa reci ako smiješ. Račun ti je prazan, život ti je treš. Debeli si minus, a ona traži keš. Odjeća obuća Nike, budi spreman. Jedna frizura, nema. Za drugarice kafa, znaj piće. Volim te viće. Joj keš, jer njega si leš. Ti pukao si care, pa reci ako smiješ. Račun ti je prazan, život ti je treš. Debeli si minus, a ona traži keš. Odjeća obuća Nike, budi spreman. Jedna frizura, nema. Za drugarice kafa, znaj piće. Volim te viće.
Gospodine, osim remi ovdje na Tušnju protiv ekipe Slobode, koliko ste zadovoljni prikazanom igrom prvotimaca? Nije bilo nekih pretjeranih šansi danas? Nikako, ni tamo ni vamo. Tvrda utakmica koju niko nije smio da rizikuje i pokuša nešto napraviti sam, ali dati priliku protivniku da nešto on napravi. Čekala se nekakva greška s obje strane koja na kraju nije dočekana ni s jedne strane i mislim da je bilo odličan rasplet događaja. Oni su nezgodna ekipa, tvrdi su, ne griješe puno, u kontru mogu biti opasni, mi nismo dozvolili da nam se namjeste tako da nam naprave probleme, jer smo i mi igrali jako oprezno. Nadali smo se da ćemo možda doći u nekakvu situaciju, par situacija gdje ćemo moći, i desilo se par situacija s njihove strane nekakve greške gdje smo mogli možda bolje završiti neke stvari, ali realno na kraju se ništa specijalno nije desilo i ovo je najnormalniji rezultat. Ništa. Gospodine Naliću, remi večeras na Tušnju u igri koja nije mogla zadovoljiti gledaoce, bila je veoma borbena utakmica na sredini terena sa malo izrazitih prilika. Pa kao što ste sami rekli, čista takmičarska utakmica sa jako mnogo fajta, sa jako mnogo borbe i duela i vazdušnih duela i tako da mislim da je tu ipak neki kvalitet, nije lako igrati ovakvu jednu utakmicu, teren nije baš najbolji, vidjeli ste sami da je tu jako teško uspostaviti pas igru. Mislim da je utakmica podijeljena u ta dva poluvremena gdje je prvo poluvreme pripalo Želji, a rekao bi drugo poluvreme da je pripalo Slobodi, tako da ako sagledamo te sve činjenice možda je ovaj rezultat i objektivan.